دلیر بله سلام دلیر ذاتی سرچی؟ بله تیر مستقیم بله بله ما انتظار میشیم که چند نفر حداقل 5-10 نفر با این پخش مستقیم همراه شوه بله و یک موضوع بسیار مهم است که میخواهیم با دلیر در این موضوع صحبت کنیم. از اولین اپیروی مستقیم بله از اولین یکی که اولینشه. اولینش بله اولین پخش مستقیم ما هست در کانال دلیر و موضوع هم خیلی مهم است. پیام هم که امروز میخوایم برسانیم به بینندگان صحیفه دلیر امام علی خیلی مهم است و ما برای خود قرض دانستیم که در این باره حتما به افیر ببرویم و بعضی از چیزا را بفهمونیم. خب دلیر از اون نفر آمد داره دیدن بله ما را 400 بیش از 400 نفر تماشا داره. ما را بیش از 500 نفر علاقه بیستیم که 1000 کسی یا که نه مو وقت احتمال بدونیم که بعدم میبینم بچه بله خب دلیر تو در کجا بدی 5 ساعت از ساعت 11 تا ساعت 4 درود بیننده از شبکه شما دلیر مالی ما میخوایم با همون انرژی که در ویدیو گذاری شما امیدوارم بگیم که امیدوارم شما خوب و خوش و سلامت هستین. ما در بازپرسی و صحبت همین هم بگیم هم بازپرسی و هم صحبت یکی از مقامات های ناحیه شاه منصور شهر دوشنبه حضور داشتیم. ایران من بگم که با مصلحت طرفای نمیخوام دقیق بگم نام مقامات چون اونجا دیگه از همه نهادهای انتظامی و تفتیشاتی بدن. در یکی از مقامات های حکومت ناحیه شاه منصور در بازپرسی و صحبت حضور داشتم. خب مشکل در چی بود؟ ما دو روز آخر یک ویدیو گزارش تهیه میکردیم از دره پنشهر یا نام دیگرش دره 5 بود است به نام خود آنها. حکومت ناحیه شاه منصور است شامل ناحیه شاه منصور. ساکنان این منطقه میگفتن که ما به خانه و در ماندیم. کمیسیایی که تشکیل شد از طرف حکومت ناحیه شاه منصور با نمایندگی از همه نهادهای دیگه پروکراتور و میلیسیا و مقامات اجرایی و اینا میگفتن که اونا اومده خانه‌های ما را تخریب میکنن ما کجا رویم که نطق عیناً نقل شده مردم ما براشون پیشنهاد کردیم و در روز اول کوشش کردیم که با نمایندگان مقامات هم که آنجا آمدن در وقت ویدیو گزارش ما تلاش کردیم که صحبت کنیم که طرف دیگر هم فکرش بگرد ولی متاسفانه آنها نخواستن صحبت کردن و درود دیدیم وقتی که چند از خانه‌ها تخریب شد ما رفتیم بودن برای ویدیو گزارش تهیه کردن و سرلوحه را موندیم که دویم سرلوحه پروکرور گفت که به وطن خودتون بروید. یعنی این نطق عیناً نقل شده شهروندا بود که ما سرلوحه کردیم و این کارمندان یک گروه نهاد و اداره ها را ناراحت کردند که میگه شما چی دلیل دارید و کدام پروکرور این حرف زده است. خب بحث سر همین دو ویدیو گزارش اخیر از درای پنشهر ناحیه شاه منصور بود. بعد چی شد؟ چرا گزارش ها حاضر در کانالتون نیستن؟ کجا شدن گزارش ها؟ با خواهش طرف و طلب طرف هر دوشان بود هم طلب بود و هم خواهش که ویدیو گزارش هایی که از درای پنشهر ناحیه شاه منصور آماده شده و پخش شده در شبکه‌های اجتماعی ما در یوتیوب به خصوص تازه کرده شود. شرط اول طلب اول همین بود برای قدم بعدی ختم نشد اینترنت. نه ما دوام میکنیم. سوال خود دادم پرسیش که قطعی تو گذراندن رسمی بود تو چه دقیقاً بردن امی جریان نقل که وقتی که ما قبولگاه حکومت ناحیه شاه منصور با شما عبدالله صبح ثبت میکردیم که حال مسئله این که پخش قبولگاه ناحیه شاه منصور شود یا نه ما وقتی که اجازه ثبت میکردیم و همین منطقه که ما ثبت کردیم صدبرگ همین منطقه ما با شما خیر خوش کردم و تاکسی شیشتم بخواستم تمرین تئاتر روم و تو نقطه‌ای که تمرین تئاتر من از در نزد چرکوفی شهر دوشنبه یک ماشینی که متاسفانه قید دولتی نداشت مثل کشور قید دولتی کشورهای اروپایی بود ماشینی که موقتی میاکن داخل شهر با رقم‌های موقتی میگردن اون بود و وقتی تاکسی ایستاد منم از ماشین پایین شدم بچه‌ها هم پایین شدن از اون ماشینی که از پشت من می اومد و من پیشکی شبهه کردم خودشون یکی از نهادها در منطقه شاه منصور معرفی کردند و گفتن برای خیلی وقت کم باید با ما روی صحبت کنیم. من گفتم که نه من تمرینی دارم و بچه‌ها دارن گفت که نه برای وقت خیلی کم با ما میروی. خب دیگه وقتی کم شدم همین بود است.
муносибат бо ту чӣ хел буд? Рост шав гуфт фақат. Агар дурӯғ гӯӣ ман рост шав мегӯм. ҷиддӣ мегӯям, дохили мошин бачае ки овардан то рӯ ниҳод хеле хуб муносибат карданд. Аҳволпурсӣ, салом алейк, корот хуб аст, ягон чиз аз дастам нагирифтанд, телефонам дар даст, ҳама чӣ хуб. Фақат аз эшон хоҳиш кардам ки ман як занги телефонӣ ҳақ дорам занг занам ки ман куҷо мерам. Гуфтанд не, мо зуд ҷавоб медиҳем. вақте дохили он ниҳод шудам, дар аввалам шахсе ки вобаста буд бо ман суҳбат кардан, дар аввал хуб суҳбат мекард. баъдан намедонам аз чӣ якам нороҳат шуду даст бардошт ва дастам бардошт ва ман гуфтам ки кори хуб нест даст бардоштан. ҳамун лаҳза гуфт ки чӣ далел дорӣ ки мо болои сари ту даст бардоштем? гуфтам ки хуб ин утоқи кори шумаст, мо ҳеҷ далел надорем ва ҳоле ҳама ҳеҷ далел надорам ки бигӯм ки вай чанд шапоти ё мушт зад. ман ҳеҷ далеле надорам. вале ман гуфтам ки як суҳбати мардона бародарона хуб нест, биёед инсофан суҳбат кунем, мо ҳамиҷадем ягон террорист нестем, экстремист нестем, рӯ ба рӯи шумоем ва баъдан суҳбатмон дигар мегӯна давом кард то 5 соати дигар. дар ниҳоят ту аз хушунат нисбати ту кор гирифта шуд. мутаассифона. хуб дигар. қадами баъдӣ чӣ аст Далер? Мо фаъолияти журналистимона бикунем ё ки қатъ кунем? ма бисёр мехоҳам ки дар як кишваре ки дар сарқонунаш омадааст демократӣ ва ҳуқуқбунёд аст, ҳамин ду калимае ки дар сарқонун аст, демократия ва ҳуқуқбунёд, бисёр мехоҳам ки дар доираи қонунҳои амалкунандаи кишвар, дар доираи дар самти идоракунии фаъолияти журналист, қонун дар бораи матбуоти даврӣ ва дигар васоити ахбориёма ва дигар қонунҳое дар бораи фаъолияти телевизион ва радио ва дигар қонунҳое ки фаъолияти моро идора мекунад, кӯшиш мекунам ки дар доираи ин қонунҳо фаъолият кунам. вале ки дар 2-3 моҳи охир ин дуюмин бозпурсӣ ва суҳбат аст аз ниҳодҳои гуногун, ман якам эҳсоси хастагӣ кардам, ҷиддӣ мегӯям. якам дилмондаам, якам нороҳатам ки шояд мо фаъолияти журналистимона қатъ кунем. шояд агар ин ниҳодҳо ҳамин гуна бархурд, ҳамин гуна муносибата бозам давом диҳанд, мо метавонем мисли ҳазорҳо шаҳрванд як зиндагии соддаи оддӣ рӯзмарра ихтиёр кунем ва ҳамарӯза аз дарду проблемаву пешрафтҳо нагему, зиндагии маъмулӣ дошта бошем. вале ин ки аз ду тараф мегуфтанд ки не, ман мегуфтам ки пешворӯшон мондам, гуфтем ки бародаро, яъне мо фаъолияти журналистимона давом диҳем ё не? онҳо мегуфтанд ки ҳатман давом диҳед, дар доираи қонунҳои амалкунанда дар кишвар давом диҳед. ин буд ҳатман ҷавобшон ки яъне давом диҳед дар доираи қонунҳои амалкунанда дар кишвар. вале далел меоварданд чанд банди қонуни матбуот ва фаъолияти журналисту ва далел меоварданд ки чанд банди қонун шояд мо лағв кардем. барои ман мисол мезадану ин он ки ман розӣ набудам дар он баёнот, ҳама гуфтанд ки ман розӣ нестам бисёраш буд. талаби ине ки бояд аз рӯи қонунгузории ҷумҳурии тоҷикистон фаъолият кунӣ аз ҷониби нафаре буд ки тура худаш берун аз доираи қонун биромад, яъне дар муносибат бо ту? ин ҳамун нафар буд ё каси дигар? нафарҳо, унҷа афроди зиёд аз ҳама мақомотҳо буданд ва ҳоле мо намегӯем дақиқан кадомаш. далелшон барои ие ки гузориши мо яктарафа аст, дар гузориши мо кадом мушкиле ҳаст, чӣ буд? чӣ далел доштанд? далел ин буд ки чаро масалан ҳукумати ноҳияи Шоҳ Мансур пеш аз пахши гузориш наомадед, прокуратура ки дар ин масъала даст ба кор аст дар ноҳияи Шоҳ Мансур наомадед ва он минтақа воқеан минтақаи хатарнок аст. мо дар бораи осоиштагии сокинон фикр дорем ки аз лиҳози геодезӣ замин мувофиқ нест онҷо сохтмон шавад. шаҳрвандо ҳам хонаҳои муваққатӣ сохтанд, шаҳрвандо ҳам аксарияш хона доранд дар он ҷоҳое ки ҳастанд, дар Кулобу, Ховалингу, Ваҳдату инҷо хонаҳои муваққатӣ сохтанд ва агар мо ҳолира қонунӣ кунем, иҷозат диҳем, дигаро ҳама меян ғайриқонунӣ замин ғасб мекунанд. ин далелҳо буд ки ман гуфтам ки чаро шумо намехостед ки ҳамина рӯ ба рӯи дастгоҳи наворбардорӣ мо бигед. онҳо гуфтанд ки рӯзе ки намояндаи прокуратура онҷо будааст, омода будааст ки бекамера аввал як бор бо мо суҳбат кунад, баъдан пушти дохили камера, ки мо ҳамира барошон имконият надодем онҷо, гӯё ки аввал бекамера, баъд дохили камера, мо ҳамира гӯё барошон иҷозат надодем.
агар ба қавли мо ҳамина иҷозат медодем оно баъд аз бе камера дар дохили камера баъд бо мо суҳбат мекарданд. дар вақти таҳияи гузориш ки ту аз прокурор мепурсидӣ ки биё суҳбат кунем аз ту хоҳиш карда буд ки биё бе камера суҳбат кунем? ин дар видеоам ба фикрам ҳаст ки гуфт ки бе камера ва манам таъкид кардагам ки не назди дастгоҳи наворбардорӣ. ин дар видеогузориш ҳаст. чанд бор гуфт ки бе камера, ман дар видео хато накардам, ҳаст ки мутаассифона дадид кардем ки дар ҷо ман гуфтагам ки не назди дастгоҳи наворбардорӣ мехоҳем суҳбат кунем. яъне бозам дар бораи қадами баъдӣ далер қадами баъдии мо чи аст? мо чӣ кор мекунем? ман гуфтам ки рӯҳан хаста шудам аллакай, барое ки дар 2-3 моҳи охир чандум бозпурсиву суҳбат аст ба қавле ва агар ҳамин гуна давом кунад дига одам хаста мешавад, намехоҳад кор кунад. вале ин ки ин бегоҳ видеогузориш аз қабулгоҳи ноҳияи Шоҳмансур барои шумо пешниҳод мешавад, мо кӯшиш мекунем ки бо Абдулло ҳамун лаҳзаҳоеро барои шумо пешниҳод кунем ки воқеият аст. пагоҳ як видеогузориши дигар акси садо, яъне даъвои бародаре аст ки аз шаҳристон омада буд, аз масҷидчои нав ба қавле баҳси замин бо бародараш дошт, он пахш мешавад ва қадами баъдиро фикр мекунем то рӯзи душанбе. ин ду рӯзи охир ин ду видеогузориш пахш мешавад. Абдулло дига ҳайрон. чанд нафар ту гуфтӣ ки чанд нафар дар дохил дар бар зидди ту ёки вай додан баёнот додан ёки шоҳидӣ додан ки ту барои чизе онҳоро маҷбур мекардӣ? дар ин бора нақл кун. гуфтанд ки мо дастмон баёнотҳоеро дорем ки сокинони ҳамун ноҳияе ки мо аз ҳуқуқи онҳо мехостем дифоъ кунем, ҳарчанд ғайриқонунӣ худашон замина ғасб кардан. ва инро мо борҳо дар видеогузоришам гуфта будем, вале мехостем ки арзишҳои инсониро болотар монем, ин сокиноро дар ҳар ҷое бошад мақомот масъулин соҳиби хона кунанд. ба гуфти ин ниҳодҳое ки моро даъват карданд, гӯё ҳамаи онҳо баёнот доданд. гӯё ман надидам ин баёнотро, вале гуфтанд ки мо ин баёнотро дорем ки ин баёнотҳоро дорем ки гӯё мо онҳоро маҷбур кардем барои ин интервю. як гӯё мо худамонро аз кадом расонаи давлатӣ муаррифӣ кардем, аз ягон мақомоти давлатӣ муаррифӣ кардем. ин ду ва муаллимаи химия физикаере ки мо аз ӯ мепурсидем ки шумо ба кӣ пора додед, гӯё мо ӯро маҷбур карда бошем ки ӯ гуфта бошад ки бале ман ба ягон ниҳоди давлатӣ пора додам. ин ҳама гӯё баёнотҳо дар дасти онҳо бошад. гуфтанд ки мо дорем ин баёнотҳоро. ки воқеан маро нигарон кард ки агар воқеан сокинои минтақа баёнот дода бошанд, ман намедонам ки минбаъд бо ҳамватанои азиз дар ҳамин масъала чӣ гуна ҳамкорӣ кунем ки мо роҳ надорем, об надорем, барқ надорем ва агар моро ин гузориш таҳия кунем, пагоҳ бо баръакси мо, бар зидди мо баёнот диҳанд. аз нисфирӯзии дирӯз то ба нисфирӯзии имрӯз фикр мекунӣ ки назари мардум дар бораи худат тағйир хӯрд ва баёнот додад? чун охирон бор нисфирӯзии дирӯз мо суҳбат карда будем ва қатъи мо суҳбат мекарданд, қатъи мо озодона гап мезаданд, ҳарфи дилшон намегуфтанд. пас ту ба ҳамин баёнотҳои мардум бовар дорӣ? фикр намекунӣ ки ин баёнотҳо метавонанд набошанд ва ёки хеле сохта бошанд? иттилоие ки мо пайдо кардем ва дар дохили ин ниҳодам барои мо гуфтанд, видеогузориш дишаб аз тарафи телевизиони ҷаҳоннамо, дуруд барои ҳамраҳӣ мегӯям ба ҳамкасоне ки дар телевизиони ҷаҳоннамо кор мекунанд, барои ин ҳамраҳии касбие ки кардед дохили нохунак дуруд. як видеогузориш пахш шудааст дар шабакаи ҷаҳоннамо ки мутаассифона ман то ҳол надидам. дар он видеогузориш чанде аз он сокиное ки бо мо суҳбат карданд, баъдан ҳамин фикрҳошонро дар назди дастгоҳи наворбардорӣ гуфта буданд ки яъне ҳамин ҳолатҳо шуда, мо ба журналистҳо мусоҳиба додем, гуфта яъне пеши дастгоҳи наворбардорӣ ҳамин ҳарфҳоро гуфтанд. ҳарчанд ман баёнотҳоро надидам, вале чанде аз дӯстон гуфтанд ки дар яке аз телевизионҳо гузориш пахш шуд, ман худам намедонистам ва баъдан ин хуб мо узр мехоҳем барои сус будан. бале, ман азиз зиёд намехоҳам туро азият кунам, туро ғам бутам. медонам ки хеле ҳарчанд хата ба зур мехоҳӣ ки пурэнержии шумо бутӣ, ман медонам ки хеле хаста ҳастӣ. истироҳат ку боз суҳбат мекунем дар ин мавзӯъ. ҳатман ман бисёр мехоҳам ҳарфи ту, паёми ту ба бинандаҳои шабакаи ютубии далери Эмомалӣ ва ба 4000 нафаре ки ҳозир моро мебинад.
خط نکردیم نه دیگه خط نمیشه چی شد؟ قطع شد چرا قطع شد؟ رفته سیار چسبیده چسبیدگه؟ زمین چی کنم؟ نه ما بخوام حرف آخر ما بگم خب دلیل یوتیوب می نویسه که شما در افیر هستید اگر شما جمعید یک بطمه ببینید شما در افیر هستید که اینجا چسبیدگی هست چون اینجا چسبیدگی هست من نمیدونم که مشکل در چی هست نه افیر نیست افیر نیست نه خب دلیل ما در افیریم یک برگه انیق یک برگه اومدی تو خبر بگی هست خب بله هر فیتو بیا یک برگه سوال آخر ما تکرار میکنم دلیر بازم عذر برای مشکل تکنیکی از تو و از تمام بیننده حرفی تو پیامی تو به بیننده به نفرایی که ابونچی صحیفه ایت هستن و عموما به جامعه شهروندی و جامعه ژورنالیستی به هر کسی که تو را میبینه تشکر برای دوستایی که در یک لحظه از موج بیرون بودن من نگران شدند و در شبکه‌های اجتماعی سر و صدا کردند و درک دادند که یعنی من نیستم در خط علاقه تشکر برای شما این بار دیوم است که شما همراهی میکنید در پهلوی من میسین جامعه شهروندی همکسبای عزیز استادای مهربان برادران مادرای گرامی قدر دست یک و یکی شما را میبوسم از بیننده هایی که دائم از ما طلب میکنید که حقیقت گو باشیم حقیقت جو باشیم آشکارگو باشیم خواهش میکنم در چنین روزا ما را تنها نگذاریم از افرادی که در نهادهای انتظامی و تفتیشاتی کار میکنند و ما را به چنین بازپرسی یا به چنین صحبت ها دعوت میکنند بسیار خواهش میکنم نگاه نکرده از رتبه خطاری تا گنرال هر کسی که هستین بسیار خواهش میکنم مهربان باشه نسبت هموطنان نسبت همشهریای خودمون چون یگون جنایتکار نیستیم کسی را تجاوز نکردیم کسی را نکشتیم کسی را حقش نگرفتیم اغوا نانداختیم تروریست نیستیم اکستریمیست نیستیم کسی را با دعوت آمدی سرنگون کرده دولت دعوت نکردیم ما هیچ وقت این که گفتیم که این شهروند حق زیست دارد خانه دیم شد این که گفتیم که این منطقه حق دارد که بنگاه طبی داشته باشد این که گفتیم که همین راه صدها کیلومتر از تعمیر نشده است این که گفتیم که محترم وزیر فلان منطقه رئیس فلان منطقه این کار را انجام کرد آخه همه این خیانت نیست گفتن حقیقت گفتن مسئله پرابلم وطن و ملت خیانت نیست و شما طلب میکردید که چرا من از پیشروی ها نمیگویم من بارها در همین صحیفه خودم ده ها ویدیو گزارش دارم با نام وطن دیگر که از صمیمیت و واقعیت های این وطن ویدیو پخش میکنیم ما چندین صحبت ها داریم که ما پاتریوتیسم در نهاد نسل نورست و جوان میخواهیم جا کنیم و من بعد نیز آینده نیز اگر یک لحظه خوب اگر یک حالت قابل قبول اگر یک خبر بسیار جالب و تحریک دهنده از پیشرفت این وطن باشد اگر ما کورکورانه به آن نظر کنیم و نگوییم من ندارم که وجدان و ایمان و خدا باید نداشته باشیم که از آبادی وطن نگوییم
ман дар суҳбатам гуфтам ва инҷо ҳам мегӯям ки خب دوام بده دلیر ҳаст бубинед ки ҳаст ё не هست در اینجا ایشون داره که هست яъне ман бисёр мехоҳам бигӯям ки мо аз ҳеҷ ниҳоде маблағ мегирем аъзои ҳеҷ ҳизбу гурӯҳ ҳаракате нестем ва мебаъдам мехоҳем ки кӯшиш мекунем ки дар доираи қонунҳои амалкунанда дар самти васоити ахбори ма дар тоҷикистон фаъолияти журналистимона идома диҳем бетарафона аз ягон ҳизбу ҳаракату гурӯҳ чӣ дар дохил чӣ дар хориҷ ҷонибдорӣ накарда идома бидиҳем. яъне хоҳиши ман аз ҳама бачаҳое ки дар мақомотҳои интизомии тафтишотӣ кор мекунем ҳамин аст ки меҳрубон бошем бо адолат бошем ва самимонаву содиқона кор кунед ва мо ҳам кӯшиш мекунем ки ба ҳамин меъёрҳо арҷ бигузорем ки ба ин ватану миллату сарзамин хиёнат накарда кор кунем. ҳеҷ намехоҳем ки хиёнат кунем. имкон надорад ки ба ӯ ҷое ки таваллуд шудем ба ӯ хиёнат кунем. ҳамеша паёми мо дар ҳама видеогузоришҳо ҳамин буд ҳаст ва баъд аз ин бозпурсиву тафтишоту суҳбатҳо ҳам ҳамин аст. зинда бод сулҳ, собод, оромиш дар рӯи дунё ва дар Тоҷикистон. падруд то дурудҳои дигар.